asawa ta, ngem di na magdakuma dinlay denta. Uni na ensika, sana ay naragsak ka. Sa kempayan man napapos nanrik na. Paawatan na kuma, masakot silang asawa. Sa tadim man linayat dan naandwa. Yung ipapatida kan kanan din pirisya bilag din tumo ay inamagdaan. At adoy takadwasa, day iman naragsak da. Andinlay din da di na asawa da. Sa kempayan kasisegang, ay enggay matyugaan, ay mangan-ano sina may batugan. Pangaasim ay padi, pagpagaang na puani. Kaang likod ay kumadin kasarmi. Kaisigurado mi, way layat si Marik na duan man graduaran ni siniskwela mi. Kaisigurado mi, way layat si Marik na duan man graduaran ni siniskwela mi.